Mwiri wa muiritu uria urerikana uragitwo ni mwanake uikainete murimi wa njohi itureni ria Kirinyaga kaunti ya Kirinyaga riu ni wonekete thutha wa afitha borithi guthikuria haria marekuagira niho arathikitwo mihang'o iria itigite family ya muiritu ucio na nguraro-ini ciao ni undu wa kurunio umwe wao imaturagira mwana tikaba mangira muteire na kutuka murogote. Mungu amulinde mahali pema peponi. Maana hiyo ni kama katoto kangu, mimi nausimia sana. Kwa hiyo ni mtoto wangu pia amefanywa kama kimunyama. Haha niho mwiri wa muiritu ucio urutirwo irima-ini riria riri mucini kwa murimi na niwe urerikana gukorwo ariendete na kuringana na uria erire baba wao we ariendaga ari na itanya ria gwaka kioro kia nja. Murimi uria ni wa ukuru wa miaka 35 arerikana ni arari na thirito ya wendo na muiritu ucio uria riu utamburitwo ta wa bui na aramuragire aracoka aracina mwiri wake na thutha ucio aramuthika irima-ini riria arendete ogwake mucii. Tunjahoae kuona mambo kama haya katika area hii. Tumekuta ameua msichana rafiki yake na akamuzika katika kaburi ambaye alitengeneza yeye mwenyewe. Mihang'o ya guthikuria mwiri wa muiritu ucio igutongoragio ni munini wa kamishna wa kaunti ya Kirinyaga ya gatagati Daniel Ndege hamwe na komando wa borithi wa Kirinyaga ya gatagati Dorino Dur aria mugite tiru ni mambikite frigisheni ya gwethana na murimi wa njohi uria utaramenyekana kuria ari. Huyu msukiwa bado anasakwa, ako mafichoni lakini angali anasakwa. Tukwenda riu aria ange matigakohie mutu uyu wake, tukwenda anake mundu agira muiritu ene amurete thiini wa itura riri ritu angiona mataraiguana akamwira acoke kuri aciari yake na njira thayo gutari na mbara. Muci wa murimi uri rungu uroragirwo murumu na guguikara kuri kuragire ni afitha a borithi nginya riria uthuthuria ukarika naguo mwiri wa wa bui uri mocarini ya thibitari nene ya Kiruguya kuri uthuthuria wa mwiri ugutafanio wa Jirumeta Inoro TV.